علم شبیه آفتاب است در آسمان انسان علمجو که راه او را برای آینده روشن می‌سازد. سلام تماشابینان عزیز. باعث خوشحالی است که پس از صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان عزیز حکومت مملکت به ساحه علم و معارف توجه خاصه ظاهر نمود و این روند زینه به زینه به دستاوردهای مهم نائل گردید. به خاطر توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سالهای 2020-2040 به ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کرده شد و وابسته به این موضوع ما صحبت داریم با عالم جوان نامزد علمهای طب شاهین رحمانزاده. خوش آمدید به استودیوی تلویزیونی تاجیکستان. اصول آموزش را چگونه به راه مانیم که با آن همان هدف مهم توسعه تفکر تکنیکی نسل نورس برسیم؟ ادامه پیشگرفته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که سالهای 2020 و 2040 را سالهای تشکل و آموزش علمهای دقیق اعلان نمودند و قابل قبول است، باعث افتخار است، چون که جوانان ما را امروز در جاده علمهای دقیق در آموزش علمهای دقیق روانه کردن ضرور است، چون که آینده دولت و حکومت ما برای پیشروی تمام ساختارهای جامعه ما این از وابستگی کلان دارد از علمهای دقیق. هرچی بیشتر عالمان ما را ضرور است که در روش علمهای دقیق تمام شرایط ها را مهیا نموده و آینده علم تاجیک را به پیش برند. اساساً کارهای علمی و تحقیقاتیتون را در ساحه جراحی کودکان به راه ماندید. در روند کارهای علمی به چه دستاوردها نائل گردیدید؟ پیشرفت ساحه جراحی کودکانه ما استفاده بری دستگاه‌های حاضر زمان و مانند لاپاروسکوپی که یکمین مراتبه در ساحه جراحی کودکانه استفاده جراحی با اصول لاپاروسکوپی را به راه مانده و توانستیم که تمام جراحی هایی که امروز در ساحه جراحی کودکانه گذرانده می شود با تکنولوژی حاضر زمان استفاده برده به نتیجه های دسترس ما نائل گشتیم. تا این مدت مثلا این گونه جراحی ها چگونه به راه مانده می شد؟ در حقیقت عملیات های جراحی که در کواکی شکم یا که بطن اجرا می شد با اصول عنعنوی یعنی که ترادیسیونی میگن گذرانیده می شد که با خرج زیاد در ارگانیسم انسان کمی ضررتر بود و امروز ما توانستیم با دستگیری البته حکومت جمهوری تاجیکستان دستگاه های نوی حاضر زمان را دسترس نمودند و ما نتیجه های دلخواهی که امروز در ساحه مذکور استفاده برده ایم و نتیجه های دلخواه رسیده ایستاده. تا جای میدانیم در حدود جمهوری اولین شده گروه عالمان شعبه بیماری های کودکانه بیمارخانه شفابخش با موفقیت جراحی اتریزی سرخروده را مثلا انجام داد. این چگونه جراحی است و تا این مدت بیماران چگونه طبابت میگرفتند؟ بله، اتریزی سرخروده این یکی از نقصان های مرکب مادرزادی راه های هاضمه می باشد که در داخل بطن پیدا شده تا به تولدی آن آورده می رساند. در حقیقت عملیات های جراحی که اتریزی سرخروده بود در تاریخ طب تاجیک اولین شده در مؤسسه دولتی مرکز ملی طب جمهوری تاجیکستان با سلطانوف شیرعلی رحمانویچ که عملیات جراحی اجرا کرده شده بود. ولی قید کردن ضرور است که این عملیات ها تا به حال گذرانیده می شد اما نتیجه دلخواه نداشت و باز قید کردن ضرور است که تمام دستگیری ها رابطه با دیگر دولت ها و ما توانستیم که در تاریخ طب تاجیک یکمین مراتبه عملیات جراحی اتریزی سرخروده را اجرا نموده با شفایابی کودک را به خانه رخصتی نماییم. اولین جراحی که گذرانده شد کدام سال بود و تا این مدت صف این گونه کودکانی که به همین تشخیص یعنی اتریزی سرخروده شفا یافتند چند نفر را تشکیل می‌دهد؟ اولین مراتبه عملیات جراحی سال 2019 22 می اجرا شد که دولتوف خالد نام بیمار دولتوف خالد است
ва соли 2020 бошад аллакай 4 амалиёти ҷарроҳии дигар иҷро шуд, ки айни ҳол дар умум 5 беморро ташкил медиҳад. сафи онҳо 5 бемор аст. 5 беморе ки имрӯз дар зери назорати мо табибон қарор дорад. ҳолати онҳо хуб аст ва онҳо ҳар лаҳзае аз муоинаи назоратӣ гузашта истоданд. дар ҳақиқат қайд кардан зарур аст, ки ин гуна амалиётҳои ҷарроҳӣ гузаронида мешавад, аммо дар давоми бигем ки ҳаёт онҳо тангшавии ҳамун ҷои анастамоз оварда мерасонанд. мо тавассути милзании роҳбаладиро истифода мебарем, ки бо кушод кардани ҷои анастамоз минбаъд кӯдак пурра ба гурӯҳи одамони солим шомил шавад. кӯдаконе ки масалан баъд аз ҷарроҳӣ ва ё амин марҳилаи ҷарроҳиро мегузаранд, метавон гуфт, ки дар оянда ҳамчун як шахси солим, яъне ҳамин нуқс дигар онҳоро ба ташвиш наорад. бале, дар ҳақиқат агар ки амалиёти ҷарроҳӣ ва равиши баъд аз ҷарроҳӣ, яъне ки пурра ва қобили қабул ҷавобгӯ бошад, пурра ҳама тарафа назорати хуб гузаронида шавад, ин беморон ба гурӯҳи яъне ки одамони солим, яъне ки пурра фаъолияти онҳо барқарор мешавад. шароитҳо барои гузарондани ин гуна ҷарроҳиҳо дар ҳудуди мамлакат чӣ гуна аст ва олимони соҳа дар ин раванд кадом корҳоро ба роҳ мондаанд? бемориҳое ки амалиёти ҷарроҳӣ мешаванд ба ҳамин атрезияи сурхруда, хуб мешуд, ки сари вақт ташхисгузорӣ дар сатҳи аввал мешуд. бемор то таваллуд шудан аллакай пайхас мешуд, яъне ки ташхисгузорӣ карда мешуд, ки ба натиҷаҳои ояндаи мо, яъне ки ба монанди дигар давлатҳо мо метавонем ки хизматрасониро дар сатҳи хуб қарор диҳем. ташхиси атрезияи сурхруда ин дар дохили батни модар гузошта шуданаш бисёр хуб аст, муҳим аст, чунки баъд аз таваллуд бемор аз таваллудхона ба ҷарроҳӣ гирифта шавад. яке аз оризаҳои баъд аз таваллудӣ ин пневмонияи аспиратсионӣ мегӯянд, ки ин дар оянда амалиёти ҷарроҳии моро натиҷаашро метавонад хеле ба сатҳи паст оварда расонад. ба ҳамин хотир ташхисгузорӣ, яъне ки ташхисгузории антинаталӣ мегӯянд, то таваллуд бисёр муҳим аст. омили асосии масалан гирифторшавии кӯдакон чӣ аст? яъне кӯдаке ки дар батни модар аст, сабабгори гирифторшавии ӯ ба ҳамин бемориҳо чӣ аст аслан? омилҳое ки ба ин беморӣ оварда мерасонад, ин омилҳо мешавад экзогенӣ ва эндогенӣ. инчунин никоҳи хешу таборӣ. сабаби экзогенӣ ва эндогениро мо шаҳр дода метавонем, ки аз таъссироти радиатсия, аз таъссироти истифодабарии маводи мухаддир, маводи алкогол, инчунин стресс ба модари ҳомиладор ва вирусу микробҳое ки боиси ин шуда метавонад ба ҳамин беморӣ оварда мерасонад. яке аз сабабҳои бемории атрезияи сурхруда ин никоҳи хешу таборӣ шуда метавонад. чандин маротибаҳо дар ин бора пешниҳодҳо буд аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии аҳолӣ, ки никоҳи хешу таборӣ ба бисёр нуқсон, на танҳо ба нуқсони атрезияи сурхруда, балки ба дигар бемориҳо оварда мерасонад ва пешниҳодҳоям буд. мо табибон инро ҳатман дастгирӣ менамоем, чунки никоҳи хешу таборӣ имрӯз илми дақиқ, илми яъне ки исботшуда аниқ кард, ки ин ба нуқсонҳои чӣ зиёд оварда мерасонад. аз ҳамин хотир мо бояд аз ин даст кашем ва тавсия диҳем, ки чанд қадаре ки никоҳ мақсад дур шуд ё ин ки камтар шавад,
модари солим фарзанди солим гуфтанд. дар замони соҳибистиқлолии тоҷикистони азиз масалан корҳои илмию тадқиқотӣ пеш бурдед ва ба натиҷаҳои шоиста ҳам ноил гардидед ва имрӯз мегуфтед ки барои тамоюли таҷрибаи олимони ҷавон ҳамкориҳои илмию тадқиқотӣ миёни олимони хориҷи кишвар чӣ гуна ба роҳ монда шудааст ва дар ин раванд ба чӣ дастовардҳо шумо ноил гардидед? Ба якчанд давлатҳои хориҷӣ яъне ки робитаи зич дорем ба монанди давлати Швейтсария ва мутахассисони ҷарроҳии Швейтсария ки имрӯз мо муносибати ва фаъолияти зич дорем ва мо бисёр амалиётҳои ҷарроҳие ки пешвақтҳо яъне ки дар пештараҳо дар хориҷи кишвар гузаронида мешуд ва имрӯз мо дар дохили ҷумҳурӣ инро бе мушкилӣ бе харҷи зиёди шаҳрвандон иҷро намуда истодаем. Федератсияи Русия ки мо бисёр бо онҳо чӣ фаъолияти зич дорем, давлати Қазоқистон, Узбекистон ки имрӯз мо баъд аз соҳиби истиқлол шуданамон мо тавонистем бо онҳо як робитаи зич муносибати дӯстона пайдо намуда ва дар равиши кор дар пешравии соҳаи тандурустӣ нақши асосиро бозида истодааст. Дар бораи пешрафт ва аз бар кардани тамоми нозукии соҳаи ҷарроҳӣ ва пешниҳод намудани китобҳо, дастурҳо ва дигар он маводҳои лозимӣ ки имрӯз ба олимони ҷавон пешниҳод карда мешавад, мо кӯшиши ғайрати зиёд карда истодаем. Дар ҳақиқат китобҳои зиёд, монографияҳо, корҳои илмӣ, корҳои методӣ ки басо сафашон зиёд аст, бисёр аст, имрӯз ба роҳ монда шуда истодааст ва он амалиётҳои ҷарроҳие ки пешвақтҳо дар хориҷ дар дигар давлатҳо гузаронида мешуд, имрӯз бе мушкилӣ, бе ягон харҷи зиёд мо баъд аз истифодаи ҳамин муносибат бо давлатҳои хориҷа мо тавонистем ки инро ба роҳ монда бе мушкилӣ иҷро намоем. имрӯз кадом намуди беморие ҳаст ки мисли масалан ҳамин атрезияи сурхрӯда шумо мавриди омӯзиш қарор додед ва дар оянда масалан нақша доред ки ҳамин гуна боз ҷарроҳияшро ба роҳ монед ва ба дастовардҳои хубтар ноил гардед? Дар ҳақиқат дар соҳаи ҷарроҳии кӯдаконаи навзод бисёр проблемаҳое ҳаст ки имрӯз ҳалли худашонро ёфта истодааст бошанд, аммо хеле кам аст, ба монанди атрезияи роҳҳои талхабарор ки мо аллакай тавонистем ба якчанд кӯдак амалиёти ҷарроҳӣ гузаронем ва онҳо дар назорати духтурони ҷарроҳи кӯдакона қарор доранд. Ба монанди нуқсонҳои модарзодии девораи пешкамине ки ба ташхиси гастрошизис меган, дар ҳақиқат ин проблема аст ва мо коллективи ҷарроҳони кӯдакона и муассисаи давлатии маркази миллӣ коллективи ҷарроҳӣ коллективи кафедра дар бораи ин баҳсу мунозираҳо карда дар равиши фаъолият метавонем ки тамоми проблемаҳое ки имрӯз дар пеш истодааст ҳалли ин масъаларо бартараф намоем. воқеан ҳам солимии миллат боигарии давлат гуфтанд ва имрӯз мебинем ки миллати тоҷик бо як саодату самимият пайи солимии хеш аст ва имрӯз олимони соҳа ҳам дар ин раванд ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд ва ҳамарӯза ана ҳамун дастовардҳое ки масалан имрӯз олимони тоҷик масалан ба даст меоранд, ин боис мегардад ки боз ҳам дар соҳаи тиби мамлакат як қадаме масалан ба пеш гузошта шавад. Ин ҳама аз анамун таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалираҳмон аст ки имрӯз ба ин раванд ба ин соҳаи ҳаётан муҳим таваҷҷӯҳи хоса дорад ва тамоми беморхона ва бунгоҳҳои тиббӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба муҳимтарин ашёҳои масалан зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд ва ин боис мегардад ки зина ба зина сатҳи хизматрасонӣ дар соҳаи тиб
беҳтар гардад. барои суҳбат ба шумо изҳори сипос менамоем ва бинандаҳои азиз ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо буданд шоҳин раҳмонзода, номзади илмҳои тиб. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба фарҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.